In the Bankulu. Amen. Wawungangitsheli ngani Amen. Amen. awenziwe ngothando osibusise la ivesi Nkosi yamakhosi nyazi bezulu ebusuku nasemini besithi makusebenza
ngomkhulu kulelizwe lakithi shena ngoba ngibona inkosi ukhanyisa ngethosho elikhulu. Manje lelizwe lakithi linomlando omkhulu. Wagcina inkosi inyanga yezulu la iminyaka emidala 40 years. Namhlanje uNkulunkulu esesithanda unazuzo. Wakhonza ngakhumbula sekhona inkosi uThixo umhlangano weza wagcina bengasafikanga amadokoda ayesekhangela lapha esikoleni eSwayimani lasekhona khona ithempeli eThuyisehlelisi. Kanti uzodliwa umuzi wakithi lapha eGelezini inkosi wasengivuka iligengezini elisha lapha eShomana inonkosi. Amen. Bantwana benkosi lapho uShebu uyitshalile eManazaretha. Abanye abantu mabelesibeleza kukhulunywa ngendaba yaselunganga bantwana benkosi khona indaba engifuna uyixoxe nayo bantwana benkosi. Ubaba omkhulu uDabule yonke lelizwe wazoshona phansi lapha bantwana benkosi emalangeni. Uma efika lapha emalangeni baba omkhulu uhamba nezingane ushaya ugubhu. Uselebantwana benkosi hamba nabantwana benkulunkulu ufuna ukubhabhadisa. Sebekubala sabe sekukhulekela uNkulunkulu akukhulekele enkosini. Mabefika bafika yindoda ukhokho wami ufalazi ugeza ngegama shuka lenkomo zakaHlabi. Bayamfika ukuthi lona bani kuthi umuntu kaNkulunkulu usethi lo muntu wakithi ahambulele amehlo unyabona lo muntu lo asibona ushona lapha kwa eShomana ukhona izimo ezibili kushimbuze enkomo ebuyi. Usethi lo muntu nakuла sande simthatha ishenge simise lapha ngena mayethi uNkulunkulu sombona lekabuyi. Ila abantu abafika khona lo muntu. Wese ibizo baba omkhulu wese ibizo zakhuphuka zathi mayiqhamuka nathi siziba ngakonjane nathi siziba ngasentala noyiphutha. Ayiseqala amadoda ayesesoshinyawo. Mayesesoshinyawo usiyabuza baba omkhulu abantu abami nawe ndina usufoshinyawo wenze njani? Bakona ayishenge yabona ukukhulu ngihamba phela phakathi lapha usosibona isiziba. Uthaba abasambeni khona uzobona abantu isitheni usethi baba omkhulu ala ngiyazi ngiyasaba udabana aluyilwa ozani bantabana. Base baba beshetha abantwana benkosi wathi uShembe mayisemile abantwana benkosi kwakhala imfene ngezansi sibabaza yotela lazi wona ngayo. Wayesethi baba omkhulu benkosi wayesethi sejimela ubhodo. Base beshetha abantu. Mase beshetha abantu usethi omkhulu ngasaba abantu abami ngizocela abantu abasheza ukuba ngakhithi abantwana benkosi ngoba ngifuna ukwenza umsebenzi engusukele esiwini. Bathi abizolala umuntu ngoba la ngishilo mayibuyi. Awushemba kafana lapha baba. Amen. Nikhona manje. Amen. Mase kuba ubhoko omkhulu wayesephezulu abantu benkosi eshaya ingcingo uShembe wayesema wayesethi ngiyacela nina abantu abazisiziba sengifikile ngake mina baphuma nami umsebenzi kaNkulunkulu. Sathola isizwe abantwana kukhona nathi abantwana bathuka abantu basekhona ogogo babela basemana nabayibona ngamehlo enkulumo ngabantwana benkosi. Amen. Sasamazana isizwe wena omkhulu thiphumani thatha sibili isizwe abantwana benkosi thatha sibili isizwe abantwana benkosi. Wesephuma umthakathi wendaba wesephuma sabili isiziba babaleka abantu bemboza amehlo kaNkulunkulu maningi. Wesephuma lento esihamba ithanda ukhona isithatha somthombo sitapha esifike siyithanda lento yapho esisana. Bathi abantu Shembe ungumuhungu unesalamusi uShembe wethu batalo maningi usekhona usebenzina ngathi wayebona kanjani ngesiko wayesekhomba eshaya ikhona omkhulu wayesephuma wesibili wayesephuma nayihlala kweyithanda kwaphuma zonke izilwane zamanzi wayesengemba omkhulu wayesithandaza abantwana benkosi. Wayesethi ayiseka amadoda yabona Shembe noma ngabona nhlobonzi siyayibona uvele ezulwini ngeke uthi usenze umphaka lezinyoka sale nebandla lapho sibone sisingena phakathi. Nikhona umuntu benkosi. Amen. Yayisiphakamisa isandla yonindi bekade ithi zola Shembe. Yayisithi hayi Shembe ngikubona uvele ezulwini yekhethe inkosi esikhona. Amen. Amen. Umuntu obalo wangena emanzini lana kwangena insizwa ukuthi ufana uzenza ngegashela lokho zakaHlabi. Wangena emanzini bonke abantu naye wangena wavulile amehlo ezabalaza ufuna ukwenza zezwe lezayilwana zizulu.
wathi mesengeni uba umkhulu esehambe yale sekuya usethi madondo leli bandla ngilibaba sizoshiya abantu namhlanje ngiyahamba ngoba ngithele umile lapha ngizohlantshelela phezulu emkhathini kuthiwa bonga jawu Nazaretha nezulwane zakhe angazi ukukholwa uthi hayi othi makushona ngiphumela ngaphandle komuzo khona into yokufika yokuthisha afundise konke kume ngumshuma yokuqala kuleli izwe bantwana benkosi ukhokwana ibonge inkosi ushembe bantwana benkosi eyitshengisa lesi sizibe ngikhuluma ngaso silaya ngaphansi manje la sikhona abantwana benkosi ila khona kuhlezi khona ikhanda lesitwana abantwana benkosi ngaphansi ayibonge inkosi ingakho makushonila ngalento abiyashona ivela imboza yonke kube mnyama impunga ngeyiphi ngoba kusokuphefuna umnikazi osezela ngaphansi abantwana benkosi owahlaliswe ubaba mkhulu amen ikhona mina abantwana benkosi angazi kwasemakhosi swela ukuthi inkosi isikhumbule kodwa ngiyazi shenge ukuthi mawusufike lezi nkosi kwelibhesa kade kukhona insizwa nkosi kade insizwa la ishaya kakhulu kulelizwe itaphuma uzohamba ohlala esontweni wonke umuntu akaphatha isibhamu isandla kade kukhona insizwa kwathi psychology bayayazi abangasoni kodwa ithi insizwa sekufika izuza uzohamba emhlabeni yaba konke bonke abantu ababefika bafaka lapha eholo yesithi yabona sekuyini izinto yabona sekudala ithi kodwa ngiyantshela akekho ogeza lesi sizwe kodwa sigeze shebe kuphela noma nophendule nibe ngamaNazaretha ayibonge inkosi amen yahamba lesizwe ngathi mase ngiyokhonza sephendulile bantwana benkosi inkosi bakithi ngase ngiyokhonza uNkulunkulu ngabe umsima ngabantwana benkosi uthi baba mfundisi ngiyakuthuma njengomfundisi walelizwe kwase ngiyale uNkulunkulu ukuthi uzokwenza uHana thuma ngihambe yogeza lelizwe ngapha abantwana benkosi ngitshela isinanga abangwele sathi masifika la sikufika namabutho abantu abalekho abantwana benkosi kwakhamisa ifa lemnyama likhamba ngapha liza lisonga lenza abantwana benkosi nathi masifika ugwele intombi zesizwe kwavela bangihlaka zalala phakathi ngoba usakazi wakhona ngaphansi kukhona nenkosi emakade abantwana benkosi wabona usebefikile amasezulu lageza lelizwe savaleka nya isibhamu lakaSolomoni ayibonge inkosi ngalo uNkulunkulu esimkhonza unyazi wesibonge inkosi unyazi wezulu senze inkosi singalingisi ngomlomo inkosi kodwa inkosi usenze ngoba ngifuna amaNazaretha lelizwe yasemshado nazi ukuthi awungekho uNkulunkulu ngokuzela ngoba ethanda lelizwe kodwa into ethanda uNkulunkulu wenza kahle yini amaNazaretha nishile ethanda uNkulunkulu masenza kahle abantwana bonke uNkulunkulu uyasithanda noma ngabe sinezono uyasithanda uNkulunkulu ngoba manje alobe sabasathe siyobika baba umfundisi uMadoda nekhanda enkulu uzumi nombenzo omncane ushefu nenzelende uzobona uNkulunkulu laba abantu abasile ekhaya uNkulunkulu uthanda ukwenza kahle ayibonge inkosi bantwana benkosi niyababaza Thixo ingcwele uthando lwakho Nkosi ngiyabacelela Nkosi abantwana balelizwe shembe bayikhandla bayinikela Nkosi bayisika shembe engcwele namhlanje kufika inyembezi kuba kwafika abantwana Nkosi kuthonga ngulani ngoba ngiyayibuza ukuthi Nkosi ngezandla zethu shembe namhlanje uNkulunkulu kwazi ukuvula kodwa athola indawo la Nkosi funela Nkosi abazali bethu ngiyacabanga Nkosi induni umsongo ngiyayigijima uJiboy 12 yayigijima lensizwa Nkosi ehlaya inyuka ithi Nkosi ungangithathi ungakafiki kulezi namhlanje sesifike ushembe nansithi ikhona la amen bantwana benkosi ukhona amazwi ayavama njalo bashiwe indoda enye kodwa yeqala ihlabele neshona ngoma ngiyakushiya lokhu kumnyalezi phakathi leli lesikhulu ngifuna abantwana benkosi sihluphe ngani jabula wena
abone ikhaya labangcwele athi lamazi jabula wena ungaboni umhlaba nengcebo yakho uthi kodwa uNkulunkulu vula amehlo omphefumulo ukuze ubone ikhaya labangcwele. Kunabantu benkosi sebembona uShembe bayithenga belimhlophe bashisa intanga yakhe entambeni athi umuntu ngikho ledala kodwa kanawo amehlo kuNkulunkulu ngoba inkinga imathele abantu emhlabeni mawusabuka abantu ukuthi bana ngifuna into ingcono ngithatha iholwa yini noma yenzosi bantwana awufike lapha uyabona abantu amen amen. Nyamala abantu bakumukela awuthi zanda nje angitakumba awuthi zanda uyabona lesisanda lesi sakini lesisanda lesisanda sawo malume wakho ithi inkosi nyanga yesu ngangikhola abantu abenkosi ifunda incwadi ithi hlala phali njengezinyoka bibe nene njengani la abantu abenkosi nomuntu ithi inkosi yabona inkosi umemezela ukuthi ngesonto uyohlala idogi jimaphakathi ney'nsuku uyabulala imbuzi komalume wakho ngoba usazi isidala esigijimela impilo yakho ukuze into zakho ngilulu namhlanje sinosizi kangaka nje dabula wena ngaboniyo umhlaba engcebo amen. Ngithathe mina igcini ngathatha umhlaba wafuna 250 ngase ngiphosela ngaphakathi ngithi inkosi yakho sizokhela ibala abayithi nalabo umuntu abakwamana baba abakwamana kana nabasebenza ngase ngibekela ubaba nomakha nalezo zifakazi kodwa abantu abazithela mphela umthanda zabafonga ngikhuluma ngalo ayikho into enzakushela nakhuluma uzobona wethu usizi nokuhlupheka ukhoza ngabantu hayi ukhala abantu abakhuluma kuwe cela indlela yokuthi yebo abantu abangakusiza nalutho kuthena phela umthanda zabafonga ngela phela lenkosi ngeze umuntu engithinta la masona ngithi ngiyaphendula ngiyabona ukuthi wena hayi ngoba ngivukile base ngiyibone ngiyena ngathi mntanami kade simlala phezulu singenza umthetho sabuyisa ngoba kade singaphela kodwa noma ususakhela ibani le sesihlezi edokotela lala kuyo kube khona ukuthi mntana ubasebani ayingozi likhona umama isho abantwana benkosi masi lapha noma umuphi umuntu wabantwana benkosi uzoza balazele kwabo likhona mbangela ukuthi nawe ngabantwana benkosi kukhona ucingo olayintameni kumuntu oyindoda uyabona uma kusikwe uphile indoda abantwana benkosi amazi mawuzibashela ngihlale ngikhuluma ngabantwana benkosi nenkosi esinayo unyazo wezulu akafani nalutho ngoba wenza into engekho ayenzile khona akukho mselo kasabi umntana nasibahle njengoba
Kufuna abantwana benkosi sihambe lapha uyokokhela bakini uhambe uthi Nkosi yami Nkosi ithi nembe khala ngeke ngicela Nkosi uqale phansi ulenze kabusha Nkosi umzaba kuvuke usafile umntwana benkosi okhuluma kwenzela unyazisa bantwana benkosi sonke unyazi amen wale simkhonzayo unyazi Nkosi yami Nkosi ngiyababaza Jehova nje babaza Nkosi uthande siyonini kodwa ngathi Nkosi ungasenza siphelele Nkosi sishintshe siyeke Nkosi ukubuka abantu ngoba uma usabuka umuntu iziphi indlela yakho Nkosi likhona ngibanje ngathi nomuntu ongamfuni yabona nje mina nje ngiyithi mangixake wathi mayihamba baba ngimfike sethi uhamba wathi mntana mkhululeka uma unosizo omeleza bawufika omathenjwa bafika kumnyama naba nomfundisi umathenjwa nomfundisi uShovo bameneza bangene manje umeleza ukuthi usiyana ke bangene manje mangasaboni kahle kukhona umuntu amen ngoba mina ngiyathanda ukuloba ngoba abangisekele lokho amen ngoba sisangena ubaba uNkosi masisina asenza ukuthi unyazi azimule ayibona Nkosi amen hey manazareth ushanga ngazi ukuthi singathi masikhuluma singathini uthe ubaba efika la angisazibeka phukini noma yini indaba leli ubaba esasekho sizokhipha ikali ishaka abantwana benkosi la abantu bahlezi abalindele ukunikela abantwana benkosi ngathi ngizwa ngabona abantu begijima beshona basebani abalapha nenzande bathi abantu sibona ubaba ogibele isakhe la phezulu ugqoke ijazi elimhlophe esigqoke isinyama wagibele asimboni uphele kwelele lapha phezulu isakhe abantwana benkosi emini lapha ushembe ezezi ukuthi 27 ugadi umsebenzi wakhe ayibona Nkosi yini sothi siyayifuna nasathana wa lo muntu uyisima ngimbone izolo kaNkosi kuphuma ingane lapha lezi ezezi zame zithubi nasathana wahini zangene emotweni ziza lapha egcekeni manje sithema zokhanga lapha nani glitch uthi ngoba lokho phela zonke izibhedlela zanyathela kuzo imoto yagaqela nje abantwana benkosi yalenga abantu babone ngamehlo ushembe hey baba kungase khona idumbe enkulu kodwa bayibone ngamehlo unyazo abantwana benkosi amen basinde laba bantu bakhona ukuthi ngikhuluma ngabo lapha egcekeni manje amen unyazo babona ngabona ngathi yabona ushembe isikole sangempela wafika abantu ngelibale ngane ngoba bekhathi nesikole lapha yana namngeni ingane vele zonke izihayize hambise kwengene phansi sabuthi sikane umuntu saba basakhanisa wambona sisithi wamenza namfundisi kuba ngeke wathi ubafundisi kumane hambe lele niyophuza umhlolo abantwana hey khuluma ngonyasi ngoba abantwana benkosi amen uyabona uNkulunkulu abantwana benkosi sonke ukuthi take it or leave it uthini hey amen nikhona ngangwena amen eyishembu umuntu bandana ubaraka seyibene ngoba uphisa kukhulu uyayishilo enkulu ngoba mfana ngihamba nawe awuhambi ngathi ubaraka uhamba nawe akana wona isokoni uNkulunkulu yakhala imbongolo ithi imbongolo Nkosi ngeke wenze lesisukula esiphambi ngabe singaboni uthi vulameke ukuthi uNkulunkulu lo nikhona ngangazaleth ngisho lento abantwana benkosi inkonzo esho umfundisi uMakhasa ethi sababana yesula sathi uthini mbongolo okade ngikukhwela wawungangitsheli ngani wawungangitsheli ngani
ngithi ekhona khona into engeke izokhala lapha inkonzo kwaba futhi ukufathana ngamhlanje kodwa kusana ukuthi ngiyanyulusa kwasona kule izolo ukuthi abasebenza kahle ngizizalo kodwa inkosi sibambene siyathandana umdala noma ngifika khapha ngoba makusetshenzwa akekho kuza ubonisa bazokho kushempeshenini abakhokhe babantu bagijima ukhala empesheni fulana kashende manje ikhona manje uyabona lezi nje thutheze umizalwazi zonke beyiphendula ofele emntwini evutha bekhona ukuhlala kwakhokhe imasheshana nevutha ethi ipatha kashende asukume mafosa athi sengiyafosa manje ufohle abantwana benkosi awusebenza abantwana benkosi kwasemakhosi noma babuya khona amaphupha shenda lapho sicela inkosi sithethe kakhulu inkosi ukhumbule ngosamathanda lelizwe abantu abafike ilenzi lenkosi abanye abantu batanga badla izimuna sibaphezulu bakeze shenda ukhumbule lelizwe ngosamakhossi ngoba bonke basakhona inkosi kuyoba kuhle nawe sicela inkosi bonke njengoba kusuwageza lelizwe shende namhlanje inkosi khanye kube kuhle inkosi yamakhosi ngoba kuyisifiso sami inkosi yamakhosi ukuthi ngingakazi yacela inkosi ukuthandaza abantu inkosi ngawona makukhona inkosi olemba umgodi inkosi uvela mina inkosi angengene nakaka ngoba inkosi isifiso sami baba ngifisa inkosi ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla saphila shembe ngifisa uNkulunkulu akalale stairs lapho ekasoyimana abantu inkosi ayibonge inkosi amen awusekelele abantu inkosi uyabona ngithema sengimemeza ngibonisa kuhamba ngishisa amaqadini kwathamba ngishisa eThekwini kwanyakaza iThekwini lonke sathaka abathwenti kwathana zinkomo nakho ukuthi wababona abantu ukuthi bonke bathindile bayazi uthuza uNkulunkulu bantwana benkosi amen bacela kwenkosi sibusiso nesibusiso kodwa inkosi ikhumbule inhliziyo zethu sengihlala phansi inkosi kwalo wakhona inkosi intombi ezazi impilo zayizwana ngabangani lezi ntombi zayihlabela ingoma yazo namazeli kule mifanisana kwase ukuthi ngena ngihamba endleleni zaseyibona isoke elihle insizwa yini yeza lesizwe yayinte njengomfundisi kaMama leza leliphungu esifike isibuka noma ngezwana kodwa mase kufika iphungu uthanda umuntu abayedwa ikhona nina amen Nkosi yayisifika lensizwa yayisikhethe intombi yabenye esithi ngiyakuthanda yayilandela iphungu insuku beshela le ntombi insuku yayisihluleka le ntombi ukuthanda abantu le ntombi lesempeleni ushela ngudaba manayo leyithanda leliso hayi kwase bayivumelana babesekudlela sibani uthando selingehliwe manje indaba yethu soyenza njani ngathi hayi ngeke ngibona indaba nje ikhona laso wasikho isiphuzisana khona nisi nangaphela basibanga befuna ikhona ngoba semtshela phela ngini hayi selingehliwe uthando angazi ukuthi baphatha kodwa selingehliwe yalisoka manje ngathi ngwagcina amanzi ngiyamnika ngoba ngithanda nempela basebefuna ikhona abantwana benkosi endaweni kuyenza kube khona imizi ethuthayo bese kusiba khona indlela eyodwa esalayo ethi base bevumelana base behamba bayakulela nje umtshele phela uyabona ufanele msebenzi wothanda laleso ngithanda ngathi yini wayesegibela abahamba baya eGarata bathi ngiphethe ngesikole wesebena wesethi yabona laba ngifuna mase beqala sebehleza phakathi la bantwana inkosi makuhlezi endlini shonilanga bekuthandaza lapha bese ikhali izinto bantwana inkosi zana zelaphi sekufanele ngene inkonzo zonke sekubona abantwana inkosi ukuthi utholakala nathi namhlanje Yeah.
nje lokhu uzothatha umuntu ngimthanda ngifuna kuphele ngabo kwathi yesikhala ntombazane esivuvuzela uphethole wesedlona hawo kodwa sithanda sami uyezwa ukuthi imvula nansi siyana wathi khululeka uma ngabe kwenziwa inkonzo izolina sekhompiste yesikhala ntombazane ikhala lendlu yesekhala lona wesekhipmentisi weseshisa bantwana benkosi waqala washa manje lesizinto ngibona sithando sami uyezwa ukuthi umlilo ushawathe naye usuthi abantu abashisayo nje inkukula uhlelo mhlambe lingagwaya kuninga sazi konke kuhamba kahle washa abantu benkosi umlilo wosulivale ithi abantu benkosi bathi bebona abantu bathi ndanibo thanda sami sekuvalekile iwindi usuhlanganisile umlilo usuthenke lenyama labantu abantu awugongo somdala wena usuyisanganisha akukho lutho kodwa kunabantu ababekhona bakubona cha asabe siyobheka bantwana benkosi konke sikwenzayo uNkulunkulu uyasibona kodwa yokusiza uNkulunkulu kulento yenza lentando yakho yofela khona muhle umuntu mayifela intandeni yakho bantwana benkosi noma isebuzo yakwazi ukuphendula ubengenzayo kodwa bakhona abashenkosini mase kusuka mbeke yafuna abantu bashile sebeze baphelela lapha sebephelela lapha akusaze ukuthi ubize uhulumeni uphele kufune ungatholakali alondoloza umphakathi wathi makhamba insukwana abantwana benkosi waqala babona balungane manje manje ephaka mina hayi msithi kulale kuze kusahlale ngezinto hawu sibani balona wona ntamfuna wayesefika ke ekhaya kunamakhaba kokeni uthene sethi umkhokhela balamphathi wathwalalela la yisho ukuthi yini wayenza wayesesibona wakawuzimba ungazange usivume ithi bantwana uma ubekenzeka ukuthi phakathi kobusuku umntanga ubambelele esihlahleni ngoba lezi zihlahla singabantu ziyaphila ufuna ukuthi sona ufuna ukuthi sihlanganisize nawe kulela umuntu hambe uyotshela ngithethelele mose ubeke umnikelo wakho ngoba isona sitokana umuntu engasivumanga ikhona yesiyona lento kazi base bethabagqoqa vuma yesivuma namkhumula lalamhlanje ngaphathwa umuntu ngoba ngangibona isona ethanda nami ngithanda so ngabona ukuthi okungcono angibashise maphethelo bafa njoba ngibona bafa nje babulawa yimi babulawa uwe ithi ke lento kazi ngikhuluma lokhu umfuka besengenze lokho awuze emhlabeni lesiphawa lenhliziyo ngoba yona Nkosi iyakhohlisa bona ngiyafisa Nkosi yamakhosi ubashende bakhona kwakho njengoba senze sikhumbule Nkosi wena uNkulunkulu wethu
kakhulu Nkosi siyacela baba Shembe ukuthi noma sisondela sikhuluma nawe baba noba wethu Shembe yenze Nkosi basizwe nibuka Nkosi amafema yavala emhlabeni wonke babe mnyezela lokushukela zokuqala lapha ningashukela ziyavala Transnet badayiso asazi Nkosi ukuthi uzosilela emhlabeni ngoba ngiyikhumbula ingayenza ucela ukuthi abantu usaba uhlala kakhulu esilungwini ngoba isilungu sizophela kanti ozange zofuna indawo namanje abantu beNkosi ozange ngizokhonza leNkosi ngingadumisa indawo khona ukuthi uzofaka ukufaka imizini onayo komusisi ikhona noma ngale ufuna ukubonisa into yakho ikwazi ukuthi uyofuna ikwazi khona indawo abantu beNkosi sizamsiyini ngoba abantu beNkosi ushembe ukuzifundisa ungasenze ukuthi ngiyacela Nkosi umuntu ngoba sabantwana nakushembe ngoba ngosizwa esibashende ukuthi Nkosi uzibona Nkosi wasifuna Nkosi njana khansela neyimeya nabi nje ikhansela lovali ubuzwala ekhandi idokotela nezansi baba libeke phakathi nabi nje la ngezansi baba lasenzela konke sikufisa Nkosi ngoba lisapha ushembe nezilondolo amen ngiyakhumbula njalo noma Nkosi sibancane kodwa nazo baba bazozisole zesithethe awuboni baba ukuthi baba ukungozi nayo sesiyacela ngezinye uNkulunkulu mayese khothoze ekhothoze Nkosi amakhosi ababili uNkulunkulu abiyasipho nje ithuba ngomdluli ngoba siyafisa Nkosi ukutholakala ngithuba ekuvula amabutho ashobile yesihlala noNkulunkulu kodwa Nkosi ukhala isiNkulunkulu ephakathi kwempilo Nkosi awu siyabonga Shembe ukuthi phela Nkosi awubhekana Shembe zona awubhekana Nkosi nokuzi usiyabona amagama ethu Shembe lo kusetshenziswa Nkosi wonke belo bikho uyazi Shembe ukuthi wena Shembe solo kodwa ngiyacela madoda lelizwe ayikho into ephezolala noNkosi asize badala Nkosi ngoba abantu abavula ibala niyeza madoda bempheni amen yenza njani siphenduleni yenza njani bantwana beNkosi mayinkomo zenu ningayilethi kuShembe ukukhonzela izingane zenu angithi ndokuya senikhathi ngavele ziyadala esefika uNkulunkulu yini oyenzile ukuthi wena uzokhulekela indeni yakini mama wonke umntana abantwana bengifuna ngesonto kusasa sizokhonza makuphuma inkosi bantwana beNkosi bengifuna abantwana beNkosi bekugcineka imizila sizoshita yodwa sizothi Nkosi amakhosi siyabonga sekhona amen namhlanje amen sizobonga abantwana ngoba yikho into esingayibonga ngaphandle konyaziso ngoba nabefundi sibakithi ebhodwe ngithena ngibathi abasukuma bonke bazohlala ngiyabonga baba ngoba ngibukile ukuthi uNkulunkulu ezofika ngigeneza ngedwa uzokwenza ngalani zayidela ezizahlala ngiyabonga ndaba ezitha baphuma la inkosi athi le nkosi sihlezi ngabantwana Nkosi ngiyabonga Nkosi amakhosi ngiyababaza njalo amasifike Nkosi sizoleshela sangabe basemhlabeni sibawubona sisaba kodwa Nkosi uNkulunkulu njalo ngoba Nkosi uNkulunkulu isikhathi sonke ibala bonke ngekhathi sonke ngiyacela Nkosi ngangafika ngakhonishele mningi baba umlando khona lezobe somkhulu ngeke Nkosi wangiphelela lesaka ubaba uke wafika la efika lapha esambulela kanti mina ngakhe kulomuze ngaphezulu kanti la ikholunya ubaba omkhulu phambi kwendlu ngishisa lapho ukusibonisa wafika la umuntu oyishonisa ayibasecatha ukuthi ngeke umuntu asemhlabeni asemhlabeni wasukuma futhi ngalefa ifunele indawo futhi la futhi umuntu ngicela Nkosi lesa side sibonisa Nkosi kusiza amen siyabonga amazwi ngesikhathi kusizisa amen amen Zobaya inkonzo isabata sakuseni sikalelo samasifuna isikhombisa sibenisa nayo. Sekusuma izumo wakhona lapha sola sayini kusizisa. amen amen Kusibonga kanje. amen
Anti wethu sanibona zihlobo zethu ababethunyelwe kubo yegama lenkosi